ni inzozi mbi ku barinzi b'umukuru w'igihugu. Igitero kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ari mu rugendo. Munsi y'icyobo cy'umuhanda hari bombe batazi ko yatezwe. Ishobora guturitswa hifashishijwe ikoranabuhanga mu masegonda make. Ariko ako siko kaga konyine kari kuri Perezida. Hafi yaho hari ikindi cyago kiri aho Perezida ari bunyure. Mudahushwa ari kurebera mu idirisha yiteguye kurasa Perezida. Hafi ya Mudahushwa naho hari imodoka ifite amadirishya yirabura ya fime. Iri hafi y'imihanda ifunze, aho umuntu arimo gutegura igisasu cya roketi kigamije guturitsa imodoka ya Perezida. Inkuru nziza ni uko izi ngero eshatu atari ukuri, ariko zigiye kugaragaza uburyo ibiro by'umutekano bikoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo Perezida agire umutekano mu rugendo rwe. Nubwo Perezida akiri mu birometero 2 uvuye aho bombe iherereye, imodoka iri imbere mu rugendo izwi nka route car iri kugenda isatira igisasu. Iyi modoka hamwe n'imodoka yikurikiye ituma umuhanda uba utuje nta nkomyi. Abandi barinzi bari kuri moto bakurikira izi modoka bafasha gushakira iziri inyuma inzira, ariko ntibaramenya ko hari igisasu. Limousine ya Perezida igeze ku gisasu. Uwateze igisasu akanda ngo giturike, ariko ntihagire ikiba. Impamvu kidaturitse ni ukubera iyi modoka electronic countermeasure suburban, imwe mu modoka zifite ikoranabuhanga rihanitse mu rugendo. Hari antene zitanga imiyoboro ya radiyo ihisha sinyale zo guturitsa bombe. Iyi modoka nicyo ifite, ni ubushobozi bwayo. Ubu buryo buzwi nka barrage jamming, bukora mu buryo butuma indi miyoboro yose idakora. Urugendo rukomeza nta nkomyi rugana ku kindi cyago. Mudahushwa uri mu idirishya. Inyuma y'iyi modoka ifite ikoranabuhanga hakurikiye iya Perezida izwi nka beast cyangwa inyamaswa, ariko ntushobora kumenya neza imodoka Perezida arimo kuko hari limousines ebyiri zisa. Inyuma hari imodoka ebyiri zitwaye abarinzi b'ingenzi ba Perezida biteguye guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose. Iyi ni halfback, aho abashinzwe umutekano wa Perezida baba bari. Icyaba cyose aba barinzi bahora hafi ya Perezida. Indi modoka ifite counter assault team, abarwanyi bafite intwaro ziremereye bashobora guhangana n'igitero cyatera umukuru w'igihugu. Inyuma y'izi modoka hari control car na support car zitwara abandi barinzi, umuvuzi hamwe na staff y'abakozi ba Perezida, ariko nta n'umwe muri bo uzi ko bagiye guhura n'akandi kaga. Urugendo rugera ku murongo w'ahantu Mudahushwa ategereje. Kubera imodoka ebyiri zisa, biragora Mudahushwa kumenya iya nyayo. Birangira arekuye imbarutso arasa iya kabiri. Ibi bihuye n'igitero 1963 cyahitanye John F. Kennedy muri Dallas. Kuva icyo gihe limousine ya Perezida yarahinduwe cyane. Imodoka ya Kennedy yari imodoka ya Lincoln Continental yo mu 1961. Yahinduwe mu buryo bwihariwe. Ikibabaje ni uko impinduka nke gusa zakozwe, hari hagamijwe kongera umutekano, ariko bashizemo sisitemu nziza kandi igezweho yo gushyushya no gukonjesha umwuka gusa, ndetse inashyirwamo amatara, sirene, kizimyamoto n'amatelefone y'itumanaho. Nanone imodoka yongerewe uburebure kugira ngo hajyemo umurongo wo hagati w'intebe zishobora gukunjwa igihe zidakoreshwa. Ikindi, igisenge cyayo cyakozwe ku buryo gishobora gukurwaho, kandi intebe ya Perezida yicaraho yigizwa hejuru. Izi mpinduka zombi zari zigamije gutuma Perezida agaragara neza ku baturage, ariko ku rundi ruhande nanone byongeraga ibyago kurushaho mu bijyanye n'umutekano. Nyuma y'iyicwa rya Kennedy, imodoka yarubatswe bushya ku buryo bukomeye cyane. Hashizwemo igisenge
gikozwe mu kirahure kitinjirwamo n'amasasu, kandi umubiri w'imodoka urindishwa ibyuma bya titanium bikomeye cyane. Yarahinduwe iba nk'ikimodoka kimeze nka tanki yagenewe kurinda uzamusimbuka. Ku bw'amahirwe limousine y'iki gihe yiteguye neza ku buryo ishobora guhangana n'igitero nk'icyo, kandi isasu ryose ryayirasa ntiryagira amahirwe na make yo kuyigeraho ingaruka. Limousine y'uyu munsi The Beast ikoreshwa kuva muri 2018 yakozwe na General Motors. Ni imodoka yihariwe, ifite umutekano usesuye, ishobora kwihanganira intwaro zose, ikarinda perezida ku buryo bwuzuye. Imbere mu modoka hafunzwe burundu ku buryo nta mwuka cyangwa ikintu cyose icyo ari cyo cyose cyaba gifite ubumara cyashobora kuyinjiramo. Amapine yayo ashobora gukomeza gutwara imodoka niyo yaba yarashwe. Inzugi zayo zifite ubunini bwa santimetero zigera kuri 8 inches, kandi zifite ahantu wakanda hakazamo amashanyarazi mu rugi, bigatuma hatagira umuntu wo hanze wabasha kuyinjiramo ku ngufu. Imbere mu modoka haba harimo ububiko bw'amaraso afite ubwoko bumwe n'ubwa perezida. Ni imodoka y'igitangaza imeze nka tanki yagenewe guhangana n'iterabwoba iryo ari ryo ryose rishoboka. Ariko ikibazo gikomeye mu nkuru yacu kiracyari imbere, kuko hasigaye inzu ebyiri bakagera ku modoka ya van ifite rocket yiteguye kugerageza iyi modoka. Inyuma y'izo modoka zikomeye zigize igice gikomeye kirinda perezida, haba hari van nkeya zitwara itsinda ry'itangazamakuru press pool rigendana na perezida aho ajya hose. Imodoka iri inyuma ya ID car ikora nk'ikigo cy'itumanaho cya motorcade, igahuza amakuru hagati y'imodoka zitandukanye kandi ikamenya ibibazo hakiri kare. Inyuma yayo hakurikiraho imodoka y'ishami rishinzwe guhangana n'ibikoresho byangiza hazardous materials mitigation. Iyi modoka iba ifite ibikoresho byihariye byo guhangana n'ibitero bya shimi, imiti yangiza ndetse n'ibya kirimbuzi nuclear. Itwara ibikoresho n'abakozi bashobora kuvura no kugabanya ingaruka z'icyo gitero mu buryo bwihuse kandi bunoze. Indi yitwa Urwanda, imenyekanishwa na antena iri hejuru ku gisenge cyayo. Iyi modoka ni ikigo cy'itumanaho kigendanwa cya motorcade. Ikora uko ishoboye kugira ngo perezida ahore ashoboye gukora inshingano ze neza. Itanga itumanaho rya satelite n'irya internet, kandi igatanga umurongo wihariye w'ibanga encrypted link uhuza na Pentagon ndetse na perezida, bigatuma perezida ashobora kugirana ibiganiro by'ibanga kuri telefone cyangwa kuri videwo niyo yaba ari mu rugendo. Ku musozo wa motorcade haba hari ambulance mu gihe havuka icyago. Inyuma haza imodoka za polisi za rear guards zikumira ko izindi modoka zishobora kwinjira muri motorcade ziturutse inyuma. Muri uwo mwanya limousine ya perezida igera ku musangano y'imihanda. Mu kanya gato umugabo asohoka vuba mu modoka, afata rocket launcher ayirebesha kuri limousine ya perezida. Muri uyu mwanya limousine ya perezida hamwe n'imodoka ifite ibikoresho bya electronic countermeasures ziba zifite ibisasu bitanga umwotsi smoke grenades. Iyo isohotse iyo myotsi, imodoka zihita ziburirwa mu mwotsi, bigatuma imbere hatagaragara clear line of sight. Uyu mwotsi wihariye bawita infrared smoke screen. Uwo mwotsi uba wakozwe ku buryo bwihariwe ku buryo uhisha ubushyuhe heat signature bw'ibintu. Ibyo bisobanuye ko n'amasasu ayoborwa n'ikoranabuhanga rihanitse cyane guided missiles atabasha guhamya aho agamije kurasa. Muri ako kanya imodoka ya perezida izwi nka The Beast iba yamaze kuvaho yihuta. Motorcade ya perezida ni sisitemu y'umutekano yateguwe kandi
itekerejweho cyane. Nubwo ku isura ya mbere umubare munini w'imodoka ushobora kugaragara nk'udasobanutswe, iyo ubisesenguye neza usanga buri modoka ifite inshingano yihariye, kandi zose hamwe zigakora nk'aho ari White House iri ku mapine. Nubwo ari ukuri ko zishingiye ku mpamvu z'umutekano, ntihabura no kugaragaza imbaraga n'icyubahiro cy'ubutegetsi. Kora like na subscribe niba ushaka kujya ubona video nk'izi. Murakoze cyane kuba mwarebye iyi video.